sredstva dostati po konkursu na počátku roku finansovanja aktivnosti područných kanceláriách našeho nacionálneho sovitu. Poneže za to tie nameny u 2016 roku bolo plánované 800 000 dinari, sredstva podeljeni Slovakom i Rusnácom po procentu žiteľoch na području opštiny. Šiđani i Bikićani še poradzeli, že svoju časť peniežu podelja po polovki, tak každá podružnica dostala po 175 000 dinari, co im bars pomože u realizaciji tohoročných programoch u društvoch, poneže tohoročný sredstva za područnú poriadnu aktivnosť društvenih organizacijog u kulturi zmenšani na polovku u odnošenju na prešli rok.